Жыл 600 мың. 600 мың, а? Болышын қанша көресің ке? 600 мың. 600 мың бе? Сен не бизнес қылып жүресің? Мендер бизнес қылышым еді, ата үйде отырайын бе. Бала шаға бағыш керек, а? Ооба. Бала шаға бағыш керек, өте жақсы. Ассаламу алейкум, ұматты біздің KG Хабар каналының көрушілері, Мансарова. Біз ош автоорнокта тұрабыз, туғандар. Бүгін апта күнгі жексенбі. Бүгін базар, туғандар. Ошто жамғыр. Срочно деп спринтерлер көрсөтөбүз, туғандар. Спринтерлер көрсөтөрөк, кезектен спринтерлерде. Ана бизе кеттик, туғандар. Басы жазылған спринтерлер көрсөтөбүз. Ушуну баштап коерейин. 2006-2005 объем 8 доллар расход келген. Срочно 77 мен 08 68 номерына байлансаңыздар болот. Volkswagen Delphin екен. Алып көрөбүз. Так, туғандар, односка екен. Пассажирный окшойт. Пассажирный Delphin. Қалғаны есінен байланыстырсаңыздар болот. Есі жоқ спринтерлерді тартпайлы қояйық, туғандар. Текерлі автобус кетеді. Портерді да тартып қояйын, туғандар. Ақ түстегі портер 2. Ош регионына қатталған екен, 557 номерындағы. Жылы 2004, 2.6 объем, 8 доллар расход, 8700 доллар деді, 509 мен 144 777 номерына байланысыңыздар болады, туғандар. Ассаламу алейкум, туған яқшы бі? Ясауаттар тыныш бі? Бола тұрған бағыз қанша? Сөйлешеміз, а? Стекло пайдамын деген, мотор ходойлар зыңқ бі? Гидравлика бұрын? Жақшы, бары зыңқ дейді. Алмаша тұрған жолдары бар бі? Ошта олады, да, машина? Ошта олады дейді. KG Хабар. Ошта олады дейді, көріңіздер. Так, жақсы дейді бары. Бұл грузовой спринтер, дуыска туғанда ешік ашылып тұрады, есі бар ашайды. Үстіне багажникті қойдырған, жақшы. Ички салонды көрсеңіздер туғанда, арқы салонды. Атайым ұшында темірден жасатқан екен. Грузов пассажирный қылып жасаттыр. Үстілі бір көрсеңіздер болды. Бары жақсы. Ал, içinden көрөбүз аз есіне. Так, грузов пассажирный спринтер екен. Так, туғандар. Көріңіздер да. Жақшы. Ассаламу алейкум. Жақшы бі? Бағыз қанша екен екен? 700 мың. Мотор ходовой зыңқ па екен? Мотор ходовой зыңқ дейді. Грузов пассажирный спринтер екен, туғандар. Арт жағына да отырсаңыздар болады. 4 месталы бар сидениясы бар екен. Жақшы. Ош тілі олау екен? Жалауат долы дейді. Азыр. Жалауат долы дейді. Мотор жағын бір көрсетіп қойсам сіздерге. Турбинасы бар екен, туғандар. Турбинасы бар екен. Жақшы. Аккумуляторлар зың. Мотор свеча, ходойлар зың. Жақшы. Мұны 73 мен 97-84-87 номерына байланысыңыздар болады, туғандар. Грузовой спринтер. Жақшы. Сімней болонларын екен. Дағы бір көк түстегі спринтер 08 регионына қатталған екен. Жақшы, туғандар. Так. Жылы 2007 объемында механика 700 мен 17.0089 номерына байланысыңыздар болады. Басына 11 мың доллар сұрадыптыр. Грузов пассажирный оқшайды. Бисмилла. KG Хабар екен, KG Хабар. Денсаулық жақсы. Бола тұрған машина қанша екен? Мотор ходовой зыңқ па екен? 207, мотор. Мынаны ой? Бас қанша? Жақшы. 2.7 объем дейді. Өте соң. Спринтер көріңіздер да. 11 мың доллар дейді. Ушылы жанында средний спринтер тұрады. Көріңіздер да. Атайын селуына тұрғаны бар екен. Жақшы. Средний спринтер. Көріңіздер. Моз, ходовой, подовой. Басыны 300 мың сұралып тұр, туғандар. Ушыл жайда кішкене іші бар екен. Қалғаны зыңқ екен. Ички салонды көрсек. Жақшы, туғандар. Пассажирный екен. Өте жақшы. Спринтер. Жақшы, туғандар. Грузовой жақшы. Жылы 96 2.9 объемында 0551 мен 100 980 номерына байланысаңыздар болады, туғандар. Өте жақшы.
Sprinter, средний деген. Так, туғандар, басы бар ғана грузовой спринтерлері тата береміз. Туғандар, біздің каналдан астау айтырыңыздар, мен бірге алып тұрыңыздар. Басы бар екен туғандар. Басы жоқ екен, татпайды. Дағы бір средний спринтер туғандар. Жылы 2003. Assalamualaikum. Qaysi qavar bu? Kechi qavar ekan. Kechi qavar, o'tganda bizlar tatgan farqli Vayli. Bas qancha? 400 Basini 400 ming so'm so'ratib 400 ming so'm so'rab turdi. Жылы 2003 2 объемda 9 расход 73 men 52 46 nomerni байланысыңыздар болады. Qirg'iz nomerga o'tkazib beramiz deydi. Yaxshi mashina yurib turadi. Tak, ichki salomga kelsak tuğanlar. Assalomu alaykum. Yaxshisiz aka? Yaxshi. Motor qadar zing aka? Bar zing, avtonomka bar, bepasta bar. Bar zing deydi. Qirg'izdan. Pechkasi, ikki pechka bar. Bo'la turgan bahsini ayting aka. Bo'la turgani 380 beramiz. 380 ga beradi ekan. O'shtal olavi? O'shtal oladi. Yaxshi, 380 ga beraman deydi. Средний грузопассажирный спринтер zimniy bo'lgan ekan. Leshnisasi bor ekan. Ko'ringizlar, leshnisa bor ekan tuğanda. O'ta yaxshi. Bir chiqarchi tuğanda. Bismillah. Hopa. Ko'ringizlar, qo'lingizda. Sprinterlarni ko'rsatamiz tuğanda. Yaxshi. Bismillah. Yaxshi tuğanda. Bası var ekan. Bası 9000 dollar so'rab bir 75 ming 05 66 67 bunlar. Satsanlar bo'ladi. Qizil tusdagi Duskat Sprinter toza ekan tuğanda. Toza ekan, gruzo passajirni zimniy bo'lgan ekan tuğanlar. Most ko'ringizlar. Resorda. Meni aslında chirigan jeri yo'q tuğanlar. Varlar toza ekan. Yaxshi. O'ta yaxshi. Bu sprinter qanchaga bo'luvdimi? Tuğanlar bas yazılıptır. Direkt daha bir sprinter tuğanlar грузовой yaxshi. Ko'ringizlar, kapotni tayyor kapastırib qo'ygan. Batkeski nomerini qatlagan, pointleri qo'ydiribdir. Жылы 97 2 объем 12 расход 702 менен 864 909 часыңыздар. Болот, багажниги бар екен, өтө жакшы. Машина таза, чириген жери жок туганда. Полиция жакшы. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Sog'lik yaxshi? Aka bas qancha ekan aka? 500 so'radim. 500. Motor qadar zinqmi? Zing bor javob. Yaxshi deydi, bari yaxshi deydi. Jasalab turgan jeri yo'q. Yo'q. Pochtal oladi. Pochtal emas, ketadi Rossiyaga. Satılsa Rossiyaga. Satılsa Rossiyaga ketadi ekan tuğanlar. Грузовой Duskat satılsa Rossiyaga ketadi ekan. Ko'ringizlar. Shu yerda kichkina ishi bor ekan tuğanlar. Ko'ringizlar. Atak qolgani yaxshi. Bu sabokda jana topganmiz. Eshli bor ekan bu sprinterdan. Bozordagi eng arzon sprinter shu dali bo'lsa kerak. Qana, shu yerda chirigan jeri bor ekan tuğanlar. Bu kasetlarni aytmasak qo'yta tuğanlar. Sprinter qanday bo'lsa shunday qilib aytish kerak tuğanlar. Maqtashning keragi yo'q. To'ka bo'lganda aytib maqtash kerak tuğanlar. Ani ko'ringizlar. Yaxshi. Грузовой пассажирный спринтер ekan. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Sog'lik yaxshi aka? İşleriniz bol topib. Aka bahos qancha ekan? 450. 450 motor ходовой yaxshimi? Ha, motor ходовой most. Bravo, zimp var. Bor zimp. Jasala turgan yer. Kuzov jasash kerak. Ha, kuzovda ish bor ekan, ha? Yaxshi. Bo'la turgan yerni ayting. Bo'la turgan yer 430. 430 ga berasiz, ha? O'shtal olov? O'shtal olov deydi. Yaxshi. Ko'ringizlar-da. Oldindan ko'ringizlar. O'shaga qatlagan birli kuzovdali ishi bor ekan. Объем 2 degan. Motor o'ta zinq ekan. Tizi bo'lsa zinq. 72 men 30 70 51 bundan qo'llansanlar bo'ladi tuğanlar. Daha bir Duskat az ko'rasizlarga. Qadalsak. Жылы 2001 2 объем 10 11 расход ekan. Tak tuğanlar.
Esinin balans telefon numarını koydunuzlar. Duuskat. Eski numarın eken. İçirigen jeri çok bari ısın. Assalamu alaikum arkadaşlar. Kanallar yaxshilar. Qanday aka? Yaxshi. Bas qancha ekan aka? 800 otasi. 800 ming, ha? Passajir ekan, ha? Yaxshi. Motor hadoy qanday aka? Bor javozim. Bor javoz yaxshi deydi. To'ka oluvlar mini 8 bo'ldi unda. Yaxshi. Keyingi sprinterlarga o'tsak to'g'onlar. Bas jura adashib ketdim to'g'onlar. Men topib ketingizlar. Taqib to'g'onlar bosli bor sprinterlar tataveraylik to'g'onlar. Tartilmagan sprinterlar tataveramiz. Bu jana tatpada o'xshaydi buni. Sredniy uzundan ket Duuskat sprinter ekan. Tumanitdan qo'ydiribdir, yaxshi. Yili 98 avion 29 T ekan. 0990 28 0957 nomerna balansanlar bo'ladi to'g'onlar. Sprinterni aylantirib ko'rsatsam sizlarga. Ushul yerda kichkina ish bor ekan. Birinizda ataq qolganga yaxshi. Ichki salonni ko'rsangizlar to'g'onlar. Eshik ko'k tusda ekan. Salon ko'k tusda ekan. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Yaxshilarmi? Biz so'rasizmi? Bas qancha ekan? 550. 550 ming, ha? Ko'ringizlarda ichki salon bo'lish qancha bo'ladi? 10 ta tushkunaga misli. Gaplashamiz. Gaplashamiz, ha? Yaxshi. Motor hadoyi qanday ekan? Motori ham sadoy ishi bor. Ishi bor, ha? Yaxshi. Almashda turgan yo'llari bor aka? Bor. Qanday mashinalar? Matizlar yolmas. Matiz almash yo'llari bor ekan to'g'onlar. Yaxshi. Hozir Matiz almash yo'llari bor ekan to'g'onlar. Kichkina ishlari bor. Atak asallar bo'ladi. Jupga ishlasangizlar bo'ladi. Ko'ringizlarda. Qana, jir. Navva. Yaxshi. Sprinter uzundan ekan to'g'onlar. Adnaskat. Lekin regionda qatlagan 668 nomerda qatlagan ekan. 2001, 2001-yil 600 ming. 600 ming, ha? Bo'lishini qancha berasing aka? 600 ming. Boshqa 600 ming be. Sen ne biznes qilib yurasing? Mendira biznes qilishmayapti, hatto uyda o'tirayim men. Bola chaqa bag'ish kerak, ha? Bola chaqa bag'ish kerak, o'ta yaxshi. Ichki salonlarni ko'rsataylik to'g'onlar. Zimli balonda ekan to'g'onlar. Yaxshi. Tak, ichini ham boshlasak to'g'onlar. Ichki salonni ko'ringizlar. Signal esa polisli bor ekan. 12-qatlamda yurgan sprinter ekan. Televizori bor ekan. Yaxshi. Tak to'g'onlar. Shu qanday bo'lib qoladi? Bu avtomat korobka qanday bo'lib qoladi to'g'onlar? Shu bir taxtavashingizlar Avstraliyasidan passajirmay televizor bor ekan. Yaxshi. O'ta yaxshi. Tak. Yili 2001 EKKBM'da 10-11 rasxodlaydi. 600 ming so'm 0550 68 88 83 nomerda avalansanlar bo'ladi to'g'onlar. Sizda aka liniyasini o'tkazib berasizlarmi? Liniyasini o'tkazib bersa bo'ladi. 12-qatlamda yurgan sprinter ekan. Liniyasi men berilayotgan to'g'onlar. Aka, motor hadoyi yo'qmi? Bo'la turgan yeri qancha bo'ladi? Bo'la turgan yeri 600 ming ekan to'g'onlar. Liniyasi meni olib turib, o'shda ishlasangizlar bo'ladi to'g'onlar. O'ta yaxshi. Daha bir uzundan keyin Adnaskat tumanitlarida Javoskin nomeridan qatlagan sprinter. Yili 2001 2 ob'yemda 8 ton rasxod 999 men 01 02 nomerina baylansanlar bo'ladi. Üstüne bagajni jasatgan to'g'onlar o'zi. Kuzovda shunday juda kichkina ketgan to'g'onlar. Atak ziniy bo'lganda ekan. Aka, bos qancha aka? 550 kamo. Motor hadoyi yo'qmi? Zim bor. Motor hadoyi yo'qkan to'g'onlar. Moskvaga qattiq solib. Moskvaga qattiq solib deydi, dokumentlari tayyor deydi. Bari ziq deydi. To'ka oluvli nechangizlar bo'ldi to'g'onlar. Archani ko'rsatsam. Ko'ringlar, shu yerlarda kichik ish bor ekan. Atak bari yaxshi. Yo'lsa shu Matiz bozor ko'pda to'g'onlar. Boshqa bozor bo'lsa da Matiz bozor bo'ladi. Yaxshi to'g'onlar. Son.
Biz keyinki esi бар спринтерлерге өтө берсек тугандар. Бул спринтердин эси бар экен. Атын аскат. Же буну тартып экен тугандар. Тартып болуш керек. Keyinki bu sprinter tapkan emasmiz tuganlar. Do'skat ekan. Жақшы, орыс номерінде екен, 413 деген спринтер. Азыр сіздерге бағасын көрсетеміз. 2008-22 объемда 0755 74 54 00 номеріне байланысыңыздар болады туғандар. Зимний баллонлар екен. Сплошный айнек. Ассалаумағалейкум, әкелер қандайсыздар, жақсылар бе? Әке бағасы қанша екен? 10.000. 10.000 доллар, а? Мотор қадойлары жақсы бе? Идеальный. Алмаш жолдары бар ба, әке? Жоқ, наличка керек. Наличка керек екен туғандар. Жақсы. Наличка ақша болса, алмашам дейді туғандар. Русский номер деген. Жақсы. Бұл спринтер сұрап қойын. Жалғаский номерына қаттаған ақ түстегі дельфин пассажирный екен. Жақсы. Мұндай мемесін қойып қойып бір тепкішіне. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Әке қандай? Жақсы бе? Жақсы бе? Бағасы қанша екен әке? 13. 13.000 доллар сұрап тұр туғанда. Тұрыңдырды. Жақсы. Мотор қадой зымп әке? Зымп. Машина жалауат болу, ұшты олу? Жалауат болуды дейді. Жақсы. 2011-22 объемда 13.000 доллар 0220 420 421 номерына байланысаңыздар болады туғандар. Көріңіздер, жалауат болуды дейді. Спринтер. Жақсы. Бұл спринтердің есі бар екен туғандар. Есі жоқ туғандар. Есі жоғын тарталбайыз. Бұл 60 қатта тартып қойық. 305-ші қаттанда жүрген спринтер екен. Так. Жылы 2003 жыл Рекстон дейді. Оның екі расход. 6.000 доллар сұрап тұр. 0770 16 0863 номерына байланысаңыздар болады екен туғандар. Өте жақсы. Аднаска титанистикаларында екен. Ассалаумағалейкум, әке қандайсыз? Сіз жақсы бе? Мотор қадой қандай екен? Жақсы бе? Моторлы. Жақсы. Линияда жүрген машинка бұл? Линиясымен өткөріп бересіз бе ақыры? Линиясымен өткөріп береді екен туғанда. Акайым кілетті линиясымен. Болды да екен бе? Линиясымен өткөріп береді екен. 305-ші қаттанда жүрген спринтер. Көріңіздер де. Өте жақсы. Туғандар біздің шығараш бүтті туғандар. Біздің каналға қатталып туғандар. Подписаться басқышын басып туғандар біздің каналға қолдау қойыңыздар туғандар. Бізден видео сіздер подписка лайк қолдау туғандар. Сіздерге бір сұнышым бар туғандар. Мал бизнесіңіздер болса, же бір башқа же бизнесіңіздер болса, бізді шақырсаңыздар, біз бар өте же өзіңіздер видеосын жөнөтсеңіздер болады туғандар. Барын көресіз туғандар, сіздердің қызметіңіздерде кей жағы бар.